kampungku mengenang 11 tahun tsunami Aceh. Kampungku di bawah gelombang pasang, bergumur lumpur hitam, dihisap pecahan reruntuhan gempa. Kampungku menadah angkasa doa, bergelimpang mayat-mayat sanak saudara. Bantuan berdatang, mati kehidupan berbulan-bulan. Kampungku lalu dibangun kembali oleh derma bangsa di dunia. Segala mata tertuju ke sana, terhenyak penderitaan maha dahsyatnya. Kampungku peluh dahulu berperang, saling tikam sesama saudara. Kini telah damai, jasad-jasad telah damai, darah telah tak lagi tumpah, kepentingan tak lagi mewabah, rindu dan dendam tak lagi menggersang. Kampungku alun serune kale, penuh rakan kembali ke balai, kembali menghayati lembar-lembar hadis dan ayat, menasbihkan, melapangkan hati. Punahlah derita, bertukarlah nestapa. Kampungku laut kembali tenang, rampak sedati, kompak saman, kembali menghiasi jagat raya dunia. Kampung para Aceh yang tegar, memaafkan apa saja yang pernah melumat hingga mengeringkan air mata. Kampungku, kampung yang tabah di bumi pasrah, ikhlas berserah kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, begitulah sosok Muhrain membawakan dua buah puisi. Kita istirahat sejenak.